Dobar dan. Danas smo anketirali naše građane povodom dana poezije. Pitali smo ih da li oni čitaju poeziju, šta misle općenito o poeziji i da li ljudi u njihovom okruženju čitaju. I šta mislite općenito o tome i da li ljudi danas posvećuju tome pažnju i da li čitaju? Pa evo, moram biti iskren, rijetko kad čitam poeziju, mada volim da pročitam lijepu pjesmu napisanu. Što se tiče ostalih ljudi, pa baš im mislim da ne čitaju. Jer nemaju ljudi vremena od ispijanja kave. Da li vi čitate poeziju? U zadnje vrijeme ne. Čitaš poeziju, šta misliš da li ljudi općenito čitaju? Pa uglavnom čitam više poeziju nego neku prozu, mislim da ljudi čitaju. Šta misliš ti općenito o tome? Pa draža mi je poezija upravo zato jer u nekako manje riječi kaže više nego neki romani. Da li čitaš poeziju, šta misliš općenito o tome i da li ljudi danas čitaju? Čitam i mislim da čitaju ljudi, da je to jedna od najljepših književnih vrsta i da bi trebalo da se čita. Da li čitate poeziju? Slabo. A zašto? Pa uglavnom nedostatak vremena. Zato što nema vremena od Instagrama i od poezije na Instagramu. Da li vi čitate poeziju i šta mislite općenito da li ljudi danas posvećuju pažnju poeziji? Pa onaj ko je navikao da čita poeziju, on će sigurno čitati u ovim godinama u kojima sam ja sada, jer ja jesam taj upravo tip, znači uvijek sam volila, čak sam nekada u tvojim godinama recimo pisala i danas čitam, poezija je jako važna i mislim da uprkos svemu da mnogi ljudi znaju da je poezija važna i da čitaju poeziju. Vi čitate i šta mislite općenito da li ljudi čitaju dosta poezije? Sve zavisi koliko ko ima vremena. Ja imam manje vremena za tu poeziju, iako je nekim momentima. Pogotovo ako su zaljubljeni, imati lijepe poezije. Da li vi čitate poeziju i šta mislite općenito da li ljudi danas čitaju i posvećuju pažnju? Ne čitam zato što nemam vremena da čitam, a volim, stvarno volim čitati. Da li bila poezija, da li bila knjiga, bilo koja, volim čitati. Sve je super. Da li mislite da ljudi čitaju ili možda ipak nemaju vremena? Pa vjerujem da nemaju vremena. Manje se čita nego prije se više čitalo, sad je to manje. Ovako, ja moram biti iskrena da poeziju rijetko čitam, ali naravno desi se da pročitam pokoji stih, pokoju pjesmu. I kada kažemo poeziju, odnosno kad spomenemo poeziju, ja se uvijek sjetim tih pjesama iz osnovne škole koje sam pisali Desanka Maksimović, Jesenjin, Mika Antić, čuveni Pavić Opera. Mogu isto tako da kažem da nisam nikom napisala pjesmu, ali zato jesam dobila pjesmu nekoliko puta i bilo mi je veoma drago zbog toga. Te pjesme dalje čuvam.